Чаваш челхине упрас, тепчестада Адаландара Сибирь республикара ядарлы программа бурнышланать. Она египенде шеремеш шулдах ежинна. Программа ридерлевсен жембере Чаваш челхине интернет ушлыхинде Адаландара Се. Палыртны мінлі ежегерзе бұратиха. Тада мен думалла. Хуразыне студентсем, Чаваш челхибе литературине врендегенсем, культурды дымынде дұрышагансем, журналистсембе блогерсем таван челхе жубишін пафырханагансем шурарыш. Бізем Чаваш патшалық шамрық театрінде бұхынчыш. Ол керлер алған текста сазаламаштым. Бір чартадалава телефонінде түрек ол сире булазабады. Сазыба буланыне екаланыне текза кужармашкында пулужать кухадер. Интернетра Чаваш халық сайджеде бур. Күнзерен онда пилікшір шин түрлі хабарзембе положать. Егибінде жерімбреміз шулда Чаваш чілгіне Яндекс кужару жинада кертіне. Хазиватрон да Яндекс кужару жира чавашларан түрлі чегене пиделайға кужарадынде. Шемкех ебір хамырынде бірін адылтыл мачта бұр. Ебірна хамыр бірінценде. Ебірна сталаза халық күзі көрген тісліксенбе. Чаваш чілгибе литературине врендеген земде школа дизіне түрлі же ябыштарашы. Візем музыка урокне Чавашла ертерме, шулахи лагере Чавашла ергелеме, атес адинжеде Чавашла калашмасы неші. Шемге вулавен конкурсне ергелез ядымыр, ашамыш сен бірін Шемге бе Иван Яковлевич Яковлев хайлавызене халги отравулашы, онда түрлі тематика бірін видео килде үгеттерешіде кайран варе бір. Шак видеодені интернетра лардат бар. Бұрде савынза пұғашы, хойзене курашы, тада хастардара хұтшынма тұрыжашы. Чаваш чілгіне упрамады да адаландарма пала хумба калашмалла. Анжақта тем жын ялдан шубашкара келзен яшсынбе хірзем вырысларах калашма бұшлашы. Чаваш пулны жын выдан ашыжы, е шуры гула чизе таван чілгіне ман ашыжы. Ытлара хал хулазыне курсасында хойсыне візем темле кичем бег шутлающий, ытларах вырысла калашма тұрыжашы. Вырысла, сымағызем тұқсағаяшы, то есть хулара ытларах вырысла калашашы. Бара ялды ача кезесінде хулана бол вырысла калашма тұрыжать візембе. Майбен вара Чаваш сымағызенеде бол манма пушлать. Ушканзен сөне візене пурнеде жуда елеш. Візенжен видимлезене эже görдіш. Эрнегларым валли Алексей Зотиков, Игорь Зверев.